Oh, swa hlupha wa msisi ya karata. Leswa mhlonipha wa ka mani vanhu va swona lava va swi kota ku tshama na misisi lembe hinkwaro va kha va yi chuna yi cincacinca switayele na hina va hlonipha mani swilo leswa hlupha misisi ya karata ku va ku ri kokwani Samson Mthombeni va ku hey bombo ra tika bombo ra tika va yi ngoma liya ku misisi Mthombeni ka tika n'wana mani. So I vulavule ni Nomonde Rodgers, Nomonde Rodgers. So she released the album or EP, I think. Album I love the cover. I'm excited. I'm looking for the shit. Shit coming out. I'm going to switch belan so. We're going to go. You're going to love like you could be. Na Martin lo wa manager wa NR Music. Could be mo karlo. Sin go okay, mo tinga kare ni ngisela swilo swo. Impela even ngisela album ngisere mamba xikwembu. Mo itlakusa leswi va nga ta himba lava mani. Ngisere album ya Nomonde, ngisere album ya Shonsha. Even look high, no album indluweni leswi mi nga swi vona hi album leyi ku va zame ku la ku endla i hlupha hi cleavage vona xikwembu va zame ku la ku endla mhaka ya leswi vona mabangisela maritu even though swi ku hisaka cause lerin'wana rawa so va zame ku la ku endla mhaka ya music wa Xitsonga laka hi Nomonde Rodger yena Rodgers hi tiva hi pop leya or afro pop leya Xitsonga. I used to go to call that thing Xitsonga afro pop, something like that. Music lowa could be lowa va Hennessy na xin'wana xa nghena na xilo ba hlupeni kambe te man leswi va vita xona mixisa lexa no ku busy la handle guys. So va zame ku la ku endla swona seni ku va feature Mr Post album leyi va tla feature Mansa ndleni ka sinera ra vulavula hi va Mama Zala. I think vanhu vo tala va rhandze ngopfu sinera ra vulavula hi va Mama Zala. I think it's because of the message na swi humelelaku ka tini masiku lamawani ku swi tikomba nga ri va Mama Zala la ku va n'wi khoma makhike xitele lexa xa ku cingela va Mama Zala vanhu va xi rhandza ngopfu swimvanamvanane swa ha tekiwaka leswi swi rhandza ku risimelela ra Nomonde Rodger leriya ku va na ti-challenge ta ka TikTok ku va busy swinene ku va busy ngopfu la handle swi saseka mani ivi mina ni swi yingisela ni ku okay wo ni yingisela album hinkwayo ka EP hinkwayo guys ni swi yingiserini mi nge zi mi xisa mi music lowu taniya music lowu ta ku lava ku tlanga va Nomonde Rodger va Khulbi na va Hennessy music lowu ta lava ku rhandza ku yingisela mina loya a ni swi tivi why just jele ku wu yingisela ntwa swin'wana swi na skipa mikarhotana I always stop somewhere mara leyi wa ni yingiserini ni twa ku no album yendliweni xana va endlini. So leswi mi nga xi vona hi album leyi ku va zame ku la ku endla ku va cinca Nomonde Rodger xi yimbelela music wa Xitsonga traditional music, which was a big challenge. Music wa Xitsonga guys a wu olovi ku endla music wa Xitsonga swi olovi. So and that thing was exposed loko hi twa Nomonde xi kha xi fa endla leswi swilo swa hlupha hi ku tiva vo juice swa hlupha ku va juice nkarhi wun'wana swi hlupha loko suka kwalaho va endla leswi before sweswo. Then I listened and I found out ku ri no man they tried mara like swi ngiseni nga ri no Nomonde a tlheleli ka leswi a swi endla khale swa music wa Khulbi lo wa Hennessy lo a wu ndla minkarhi hinkwayo. I think she should go back to that because lowa music nga ri wa Xitsonga traditional wa karata swinene.
Kuna load shedding now. Guys, our load shed. Oh my gosh, we are load shed, so I can't blow my hair. I'm not gonna blow my camera. I'm not going to I'm not sure camera is. So when I listen to that album, she shows how much she's music glow was somewhere ula kuvumiwa ndo kuvuma ingaswi swahlupanyana kuvuma music glow was somewhere swahlupha kuvuma music glow was somewhere ulawa irna rambura kona andaku it's good to explore. You show my Joe's under the same thing. Kanda album, linga talab music, what traditional music, and I feel like because she had a purpose why she did that, and market why we run the album liya because market why show my Joe's for example I market why nama batonga la South Africa again malam lele, market wile handle. And when we learn music, something that sounds new to them, and Shoma Jose already has the global exposure. So traditional music the world, it's received well, which is huge. It's a huge difference. Looks like Nomonde Rodger because Nomonde Rodger hasn't broken the barrier, even like within Africa. You know, she hasn't transcended herself as an African or South African big artist. So for my fashion, my Josie can play around with anything and it's still okay. But if you talk about Nomonde Rodger, usually you're supposed to stick to what works. And then I feel like she forgot what works. And what works for them, for her, ikuba enter music blower, wange. Guys, look me one I saw a kid. There's a little brush. This brush is it's actually guys so I listened and no about traditional music but there is mission beside album as well here bakota kuvuma and the music glow la sho vums and Nomonde Rodger ba ku donze nga ku imbelela music lo style sha so style sha traditional sha hlupa that's one ku into engari ba hluphekanyana ukustaka kwenza traditional music as per Nomonde Rodger that album yitwala kahle production wise mara creativity ya kutsonga kutlanga kutsonga na ku imbelela hi swa kutsonga hi style xa Xitsonga swi swi bitanyana and swi lava na vocal range yo karhi ku imbelela music lwa and swi lava vocal range yo le henhla swi lava ti-notes to karhi leti kumaku munhu ku ni fanaka a ti mixela pentatonic notes or scales or notation of way of singing if you talk about blues because music ulava ikota ku mixela traditional way of singing the major scale if you look at the progression mara logo ka singing is more bluesy and slava ilandela swo fana swo pentatonic notes kota ku mixela swilo leswi and tengari album yi kahle for that song leyi nga mention ya Ramamazala ne mara the whole album shen because I can't do this thing yeah no album I like ukutira swinene even vocally even production yeah short okay I mean we are in humbly so this is my humble opinion guys but I'm trying to not watch it and I'm done showing it's fine. I'm not going boss. All of me boys from some never right. Becoming never right. Steady. So no man to give me so that's some chava. Well only comments on the boys say sharp. So no tringari Baba Flake when the album yo isa for Nomonde Rodger. This time around, and the Nomonde Kashamov Kashtay, Mutrok Shona, Lopuchka, this is the day that's calling later and the Kalanian Tabo
Mavavani, you remember that song, the way she sang, that is her style, and I feel like Nomonde should stick to that kind of style. And I'm not saying this out of to sound no, there's no bad blood between me and her. I'm just giving my honest opinion in respect of people who have subscribed to this channel to say, no, album Nomonde mara ya shota swinene loko hi lava ku endla xitayele xa Xitsonga traditional music. Album leyi ni shota le kule ngopfu, so a va tlhele ndzhaku va analyze ku it's either va tlhelela ndzhaku va endla music lowu a wu endlaku minkarhi hinkwawo loyi hi mi tiva ku ri kona Nomonde kuma xi loko xi performa xi mbale tidelela xi tlesa hi trim swi saseka ngopfu. I enjoyed one of the performances leyi a khale ka Simple Kitchen. Yeah, I enjoyed. Ma sweswa leswa swa Xitsonga leswi va swi endlaka sweswana Xitsonga traditional music guys wa tika a va tlhelinyana ndzhaku. And I'm not trying to side with Cool B ku leswi va nga n'wi accuse ku veri i chingela Nomonde ku ye swa tika ku yimbelela njhani. No, I'm just giving my own opinion based on what I've heard. So mntu ngari and I wish ba mangani twa kahle ku anotelela ku ta hlasela vanhu and ra ku hlasela vanhu mina no hleketa ku ngari tola sunscreen because swinan karata ndzi ra hisa leri lava na sunscreen leyi ni tirhisaka leya ra Nivea Sun wa tirhisa yona tirhisaku kahle ngopfu. There is 50 plus, very high. Don't need that. Mi tola la sunscreen guys la handle. Sasa sekana na ku mi protect skin xan'wina ka dyambu na loko u kha u lava skin xa wena xi nga hatli xi khegula kumbe khalabya. Guys vanhu vakulu wo hlayisa na mati na gagasi mi nga xavi sunscreen yi ri yoxe nge swi koti swi lava i tirhise na mati i nga ma chavi. So hi leswi mani na vulavula hi swona hi Nomonde Rodger ku ri album ya saka swinene yi lava nkarhi loko mi lava ku endla xitayili xa Xitsonga. Ya leswi swi lava nkarhi leswi a va zami swin'wani leswi va nga swi endla leswi swa va mavavani leswi loko a wu vuya hi swona hi mutiva a swi ta saseka ngopfu man, because she already knows that style. She doesn't struggle with notations there. Eka hle ngopfu Nomonde, especially as a feature ka music wa Xitsonga, especially ka famba na Mr Post minkarhi yo tala swa saseka ne swi kahle. Mara hi ku ya hi the sound of the album hi nga yi ku fiva guys. I am honest, album ya Nomonde Rodger leswi hi tivisaka swona it's below par ka leswi a nga tshama swi endla. Ni n'wi compare yena na yena right now, a ni compare na yena na vanhu van'wana. It's below par ka leswi a nga tshama swi endla ever ka music. Tisingle ta ti humesa letiya ni twa kahle ngopfu hinkwato to tala ta tona, mara loko swi ta ka lowu wa music swi fika swi sakasakanyana. A va yi va lunghisa guys leswiya. Yeah, and then swi vula hi moya wo basa a no lwa. I'm not even trying to buy face. Na leti ni tirhisa mina le. I'm not even trying to buy face. No, lako swi sounda kahle. Album buying, mastering, production, it sounds good, creativity is there, composition, kona, loko you check out even that song I'm jala yona yeah, very mantra Ramamazala. It's good. It's a good song in terms of composition. Lyrically, it's good. But loko itaka kuvuma ka Xitsonga style, swi swa saka, and then loko tlhela nghena ri tramansa la e tlhela na ri maybe album sinero maybe loko ro tsikiwa ku lita vona ntsene. I'll just use that song for now as a reference ka video leyi mara ti tele tin'we like from that album.
Yeah, ani swi na album yi vone njhani mi yingiserile mi twa nga ri yi nga khoma nambara kumbe xana mi nga yi nyika timentle leti ngani mina ni nga yi nyika liyani album mina ni nga yi nyika I can give it a 6. I can give it a 6. That album I can give it a 6 over 10 album Nomonde Rodger. Na lera nga mi endla na Mr. Post na ro kahle risimu no ro mara loko ya style xia ai swa saka guys. I even fair. I mean, I can just comb it. Ni kama kuna nimsisiliwa kama kama sisela phela. Kuhlupha maka ya cleavage. That is the only problem. Kuhlupha cleavage ntsena. Leswin'wana swi kahle. Guys, in case ku mina mtili la ka nkanelo wa bengirikana mi ma comment laha hansi mi twa nga ri mina album yi vone njhani ku ya n'wina mi ku ya mina ndzi nga ri ya bam mara ya yi salele ndzhaku ya yi le hansi mi nga rivali lexi ni ta tsema leswiwani nga mi criticize ngopfu loko ni cheka ni kume ku cream leyi ni yi tirhisaka yi herile ni tsandzeka no swi pfula xilo lexiwa a ni lave ku swi endlela swi herile xi xa mina xo lexi ni xepaku xona xi herile and then zami ku xi tsema hi le xikarhi ni kuma ku a swa ha tsemeki swi ome ngopfu so swi lava na xava xin'wana guys ni khensa ku mi langutile la ka nkanelo wa bengirikana khensile swinene mi nga share video mi tlhe mi subscribe loko mi nga subscribe and also hit the notification bell. Make sure you subscribe and then please mi nga tluli the advert guys phela I hakeriwi ku endla swi video letiwani and hi veka vutomi bya hina ka risk nkarhi yin'wana na switori leswi ta vulavula hi swona laha is a huge sacrifice so hi kombela mi zama yena ku mi nga tluli the advertisement. Ringeta ku mi kota ku joyina maybe mi nga hi nyika R10 per month a hi swi tivi hi vula tichannel tin'wana se ti sungurile ku swi endla swilo sweswo mi khale yi activity u no ni tshama ni swi endla because ni twenga loko munhu Matsonga a swi talangi va swi lava swo hakela swi lava mara hi ta zama ku swi lunghisa ku ni kota ku yi pfuna la guys album Nomonde Rodger ni nyika 6 over 10 hi ku ya xitayili xa mayimbelelo ya Xitsonga hi leswi ni nga twa swa saka leswi wona ni khomisa misemisa kanjani kahle swona swa hlupha sinifine ni ta yi boha so nifine ni ya dorobeni ta yi boha so kota ku xava murhi wo kota ku mi xiva makhele ntsena I promise guys khesu kwa mina mutira le ka kanelo kingirika ikados mangatitimi and also mi like a video mi commenta mi byela ku mi nyika tingani mina mi swona njhani abamje naswona mi stop mi yingiseri hi ta vulavula hi masantleni ku ri khale ikados sal mangatitimi